Nakaliang jungi kum kinoelam jong kasyon. Kibran na po ka Shatri jong ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Asyon Central Budi. Nidon hangni ban pentip bat ban penkenmau hakmat jong pi kum ki paranoy ka SSA. Kum mangilekut ha ka GEC kabang syudap kata ka ar poetrik September ajab saw bangin penlong ya ka general meeting hangni po numpak silong kata hak artrik Oktober arjab saw hamadan student Jayau Silong hak por karwi beje. Te kani ki general meeting kanlong bat kanyaj bat syakmat kum mangilekut kumta nakaliang jungi kum kinangelam jong asyon ni wan hakmat jong pi ni bentip hakmat jong pi ni apil hakmat jong pi kum ki paranoy ka SSA bapin soba ban yami renti pinya poy renti ha kani ki general meeting kenang bangin yok banyatai yatir ya ki isu gubang sa ki jungi kata enhancement bat ka regular session te nakaliang jungi kum kinangelam ha kani ka por kamta ni kentu ya pi kum ki paranoy ka SSA soba ban simkhia ban pentip lem ki kuwe pat ki paranoy kai man ya poy renti ha kani ki meeting kenang bakani ki meeting kanong kabajok kublai sibun kublai si jarngot